Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Swi tikomba se mininjhere PhiLani va ri amukerile risimu ra xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa n'wachapu leri nga thyiwa leswaku ri n'waximanga, leri ku nga risimu ra beef. Naswona eka risimu leriwani xiyimbeleri Papa Rhulani ve le ku yevuleni kumbe ku bifa mininjhere PhiLani. Ku na gigi leyi nga kona e17 lifestyle leyi nga kondloteriwa hi Gagash mfana wa Power, naswona u rhambile xiyimbeleri Papa Rhulani leswaku va va kona ku va va ya nyanyula ntshungu. Xivutiso i ku xana xiyimbeleri Papa Rhulani va nga va se va kumi mininjhere yintshwa ke? Van'wana va hleketelela leswaku swi nga endleka Gagash se ku ri yena mininjhere leyintshwa ya Papa Rhulani, kambe u fika a yi basisa a kombisa leswaku ri yena a hi mininjhere ya Papa Rhulani, kambe wa karhi ku va nyika tigigi laha nga kombisa leswaku u ta tlhela a va nyika yin'wani gigi hi siku ra 29 kwala ka n'hweti ya Mawuwani. Kasi u kombisi na leswaku a ri ku burisani na xiyimbeleri Papa Rhulani hi riqingho, laha xiyimbeleri xi nga n'wi tivisa leswaku xi na risimu lerintshwa leri nga thyiwa leswaku ri n'waximanga. Se hi voni mininjhere ya PhiLani va fika va nyika mavonelo ya vona eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo, laha va nga fika va tsala leswaku ri I wish you can play the song, vanhu va tsaka, you are the host, beef or no beef, let's enjoy music. Se hi marito lama mi ta swi vona leswaku ri mininjhere ya PhiLani ve ri a swi na mhaka, tanihiloko Gagash ku ri yena nga kondlotela gigi leyiwani. Risimu ku nga va ri ri na beef kumbe ri nga ri na beef, ntsena vanhu va fika va ri tsakela. Se hi ndlela yaleyo mi ta swi vona leswaku ri mininjhere ya PhiLani se u swi amukerile leswaku risimu ra Papa Rhulani va nga ha no nyanyula ntshungu hi rona ku fana na namuntlha, tanihiloko va ri na gigi leyi nga kona e17 lifestyle. Hambiloko vo nyanyula ntshungu hi rona u kombisa leswaku ri a nge vi na xiphiqo, ntsena vanhu va kota ku va va tsaka hi risimu leriya. Naswona ku ta va ku ri ro sungula ku va xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa n'wachapu va nyanyula ntshungu hi risimu leriya ra beef, na ku va ku ri ro sungula ku va va kume xirhambo handle ka vufambisi bya mininjhere PhiLani, hikuva ha swi tiva leswaku ri masiku ndzhaku a va fambisiwa hi mininjhere PhiLani. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ya n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya Gagash. Dilolostro ta mbavisa malume.